Svi daju mačkama najpopularnija imena i zasigurno se pitate zašto. Naravno, ova imena su najbolja i upravo zato najtraženija. Koja su to imena? Ako voliš životinje, pretplati se na najveći kanal svih ljubitelja životinja, a sada top 10 najpopularnijih muških imena za mačke. U nastavku slijedi top 10 najpopularnijih ženskih imena za mačke. Jeste li pronašli savršeno novo ime za svoju mačku? Ako odaberete ovo ime, nećete poželiti kao i većina vlasnika mačaka, jer su ona zapravo lijepa i zasigurno će se i svidjeti drugim ljubiteljima mačaka. A ako niste, u opisu videa sam pripremio linkove na najgledanije i najbolje video zapise imena za mačke, pa pogledajte opis videa. Također, ako ti se video svidio, ostavi like, komentar, pretplatu i zapamti, sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!